Поздрав до сите од Белград. Денеска имам чест да ви го представам нашиот драг гостин доктор Петрович од Институтот за привреда и меѓународна политика и привреда, доктор на 3 дисертации и неговата последна книга Украински Гордиев чор. Доктор Петрович е гостин на нашиот канал со оглед на тоа што ние живееме во едно многу опасно време, кој сме скоро на работ на Третата светска војна, а за тоа не сме свесни. И таа Трета светска војна на која сме на работ го одредува новиот светски поредок. Украинската криза и исходот од истата ќе има репрекусии не само во Украина, ќе има репрекусии на Европа, безбедноста, стабилноста, економијата и политичкиот поредок на целиот свет, како и импликациите што ќе бидат на нашиот Балкански полуостров, тоест Србија, Македонија и остатокот од земјите. Затоа денеска ќе збориме за украинската криза и импликациите што истата ќе има во нашиот простор. Здраво, Драгане, и драго ми е. Добар ден. Драго ми е што си наш гостин повторно. Благодарам за твојата одлична книга Украински Гордиев чор. Имаме една специфична ситуација во новости во украинската криза со тоа што руската армија изврши нов напад на Харкивската област, а исто така имаме длабоки проверувања, односно поместувања во однос на поддршката од Запад, а исто и состојбата на фронтот. Кажи ми што се случува? Данас е 11. мај, затоа што се ствари менјају, и 11. мај 2024. године ми смо имали последни пут негде у новембру 2023. Ljudi mogu da pogledaju šta sam tada govorio. Ovo je moja 5. knjiga o savremenoj Ukrajini, a druga, vtora od početka rata. I uvek treba pogledati hipoteze koje se daju. Moja hipoteza koja se ovde ponavlja je da je to iznuđen sukob gde ima više razloga, ali da je glavni razlog što je duboka država, dakle, dominantno krilo u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle США, koja stoji iza Bajdena. Bajden je figura, naravno, on je predsjednik države, ali iza njega stoje ti krugovi i oni su pre ovoga sukoba, nakon puča 2014. u februaru, gde su smenjeno udarom sa ulice regularno rukovodstvo, dakle, predsjednik države izabrani, vlada, predsjednik vlade, predsjednik parlamenta, dakle, svi organi, i imali smo posle toga koncept Ukrajina anti-Rusija. Dakle, Ukrajina ima više nijansiranih identiteta po regionima. Dakle, ona nije jedinstvena istorijski, civilizacijski, da se ne vraćamo na to. Pokušano je da se napravi nešto slično kao u Crnoj Gori u vreme Đukanovića. Dakle, Crna Gora je tradicionalno država srpskog naroda tamo, ali je imala svoju državu i vremenom se stvorio jedan identitet o kome sad nije tema, na Cetinju, da ona zbog toga ima njenu dominantnu ulogu koja je bila prenaglašena i kako je Cetinje na planini, a kada je onda prestolnica u Podgorici gde su daleko bolji geografski, klimatski, reljefni uslovi, Cetinje je izgubilo svaku važnost i onda se kao resetiment prema nezavisnoj Crnoj Gori javila težnja da oni su nešto drugo i to su pomogle neke druge sile koje nisu i tako dalje. U ovom slučaju slično je u Ukrajini i
kao što je Đukanović pokušao da napravi identitet na bazi te manjine, koja iz nekih razloga, bili su dinastički sukobi između dinastije Petrović i dinastije Karađorđević. Čak moja porodica koja je iz Trebinja, to je jedno mesto uz Crnu Goru u istočnoj Hercegovini, je došla iz Crne Gore i ona je i šire te porodice, pošto je jako malo dole ljudi uopšte i malo je ti porodice i malo je ti, dakle nema kao u Srbiji. Srbija ima više miliona ljudi, tamo su u pitanju, cela istočna Hercegovina ima 70.000 ljudi, a veličine je kao trećina Vojvodine, recimo. A Crna Gora ima više ljudi, ali u tom starom delu nema mnogo. Dakle, su tu planine, more i tako dalje. Dakle, da ne bi skretao temu, na konceptu Ukrajina anti-Rusija je sazdan taj koncept posle 2014. To je značilo poništavanje identiteta desetina miliona stanovništva na jugoistoku, plus u centralnoj Ukrajini, i to je dovelo do otpora. Dakle, izmišljena je nova crkva, pa je onda ova postojeća, koja je u stvari Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, proganjana, pa je onda menjan jezik, pa onda ruski jezik je i tako dalje, i tako dalje. Mada su u pitanju dijalekti, razlika između ruskog, maloruskog jezika, onda suržik, divlji jezik između ukrajinskog i ruskog, to je sve brisano i pritiscima, i to je dovelo do intervencije Rusije, jer je Kijev uz garanciju zapadnih sila blokirao Minsk 2, o čemu je govorila i Angela Merkel. I to je verovatno motivisalo Rusku federaciju da napadne Ukrajinu, jer nisu imali drugog izlaza. Dakle, nisu mogli da vide neki kompromis rešenja van toga, što je žalosno, ali moj je utisak da je jedina alternativa bila da Ukrajina uđe u NATO i da tih par desetina miliona pro-Rusa vremenom bude asimilirano ili proterano ili neki ubijeni. Sećamo se Odese gde je zapaljeno oko blizu 100 ljudi i kako je to izgledalo. Dakle, kad se sve sagleda, ja sam dao generalnu hipotezu u te dve knjige od početka rata da će Rusija dobiti sukob vojno, jer je nesrazmerno jača od identitetski podeljene Ukrajine, i te razlike se ne vide u vreme rata iz mnogo razloga, zbog vojne uprave, zbog pritiska. Dakle, ne vide se razlike da dobar deo Ukrajinaca ne misli isto. Jedan deo se osjeća Rusima, jedan pro-Rusima, ali to je sve u ratnim prilikama cementirano, jel? Da. Jer ako bi neko pokazao, on bi bio egzekucija nad njima, i da je Rusija nesrazmerno jača, a da će Ukrajina imati podršku zapadnih struktura. Ali da bez direktnog ulaska u rat vojske NATO-a izgubit će rat. Dakle, tolika je razlika između ruske snage i ukrajinske. I sama ideja da se Rusija može boriti protiv Ukrajine je utopija, jer je nesrazmera. Znači, ogromna nesrazmera. Po nalazima Svetske banke, zvaničnim podacima, koji mogu svi gledalci da odu na Svetsku banku, Ruska federacija je, pogledajte podatke za 2022. kalendarsku i sad ima za 2023. Prva po BDP-u, to je društveni bruto proizvod, kupovna moć. Dakle, imate dva BDP-a. Jedan je nominalni, to je zbir svih u jednoj zemlji proizvoda i usluga, plata i penzija u jednoj kalendarskoj godini. Dakle, to je prilično jednostran pokazatelj, jer se ne, samo za proizvodnja za jednu godinu, a gde su zalihe ruda, teritorija, prirodna bogatstva, reke, mora, to se ne računa. Samo šta ste proizveli. Ali čak i po tome imate dva BDP-a. Jedan je nominalni, pro zbir cena. Ako je kao u Americi ogromne cene u prodavnicama i ogromne plate,
to nije realno, jer u drugim zemljama su manje plate u dolarima, ali su manje i cene. Da. I zato se koristi u praksi BDP kupovne moći, paritet. Londonski ekonomist daje samo taj pokazatelj i oni mnogo realniji, jer se ekonomskim metodama izbace faktori inflacije i faktori negativnog spoljno-trgovinskog bilansa. Amerika je prva u svetu po negativnom spoljno-trgovinskom bilansu, jer oni mnogo više uvoze nego što izvoze. A kako štampaju dolar kao svetsko sredstvo plaćanja, oni na taj način eksploatišu čitav svet. I kada gledate BDP kupovne moći, po tom BDP-u, ovako ćete naći Svetske banke, prva u svetu za 2022. Gotovo su isti podaci za 2023. Nema krupnih razlika, je Kina sa 30.000 milijardi dolara. Na drugom mestu su Sjedinjene Američke Države sa oko 25.000 milijardi dolara. Na trećem mestu je Indija sa 11.800 milijardi dolara. Na četvrtom mestu je Japan sa 5.700 milijardi dolara i na petom mestu je Rusija sa 5.500 milijardi dolara. Na šestom mestu je Nemačka sa 5.300, na šestom je Indonezija i poslije idu Francuska sa 3.5 hiljada, Italija i Španija sa oko 2.500 i tako dalje. Iz ovoga možemo da vidimo da je Rusija peta u svetu, vrlo malo iza četvrtog Japana i vrlo malo ispred šeste Nemačke i prva u Evropi. Za 2023. su isti podaci, samo što se Rusija još približila Japanu i udaljila od Nemačke. Tako da, grubo rečeno, Kina i Amerika su tu negde, Kina malo jača, onda više nego 2 puta je slabija Indija, a onda dolaze 3 približno zemlje, Japan, Rusija i Nemačka. To je grubo gledano, dakle Rusija je prva u Evropi i ona je i pod sankcijama ojačala svoju poziciju. Međutim, i ovi pokazatelji su nerealni. Zašto? Jer se gleda samo proizvodnja u jednoj godini. A tu se ne računa da Rusija ima 20% svetskih rezervi dijamanata, kao ruda u utrobi zemlje, 20% zlata, 20% svetskih rezervi nafte, preko 30% gasa, koliko ima uglja, koliko ima drveta, koliko ima čiste pitke vode. A to nije proizvodnja za jednu godinu, to je za sva vremena. I onda kada gledate, ona je perspektivna, ali čak i to za jednu godinu što se proizvodi, mogli ste da čujete parametre. I svako od gledalaca može da izađe na World Bank i da vidi te podatke PPP, to je po kupovnoj moći. Purchasing power. Apsolutno. Postoji i treći pokazatelj, to je po glavi stanovnika, per capita, PDP. Da. Ali po tom parametru prvi na svetu su stanovnici Lihtenštajna i Luksemburga, a Kina je dole. Zato što se gleda po stanovniku. Po tim pokazateljima Sjedinjene Američke Države su oko 10. mesta. Ispred su skandinavske države, Lihtenštajn, Luksemburg, Danska, Norveška, Holandija, Švajcarska, pa onda ide Sjedinjene Američke Države sa oko 75-6 hiljada dolara. A onda ide tamo Francuska 45-46, Rusija ima 34.000. Rusija. Srbija ima 18. Dakle, grubo rečeno, kad ukrstite BDP kupovne moći i BDP po glavi stanovnika per capita, onda ćete vidjeti da se to poklapa. Jer kad pogledate BDP kupovne moći, Amerika ima oko 4,5 puta više nego Rusija. Grubo za zemlju. Ali kako Rusija ima više nego duplo manje stanovnika? Ona ima, pošto od zapad ne računa Krim, tako da svi podaci za Rusiju su nerealni, jer oni ne računaju i Krim. A to je još nekoliko posto više. To je 2 miliona. Pa oko 3 miliona, 2,5-3 dalja. Krim je veći
od Makedonije. On je kao Albanija. Makedonija ima 25.000 kilometara, a Krim sa onim poluostrovima ima oko 28.000. Kao Albanija. To nije, ali i to da uzmemo. I zato se nikad ne poklapaju analize zapadnih država koje Krim računaju u Rusiju i vede i ovo realno. A Rusija ne drži samo Krim, nego sad drži i jugoistok. I to nikad ona neće izgubiti. Tako je, ali samo ovo da završim. Po per capita, po glavi stanovnika, razlika je dakle 74 prema 34, malo više od 2 puta. I kad pogledate da je malo više od 2 puta više stanovnika Amerike nego Rusije, a 4,5 puta je razlika, tačno dolazite da je u proseku po glavi stanovnika Amerika malo više od 2 puta jača od Rusije. Ali, ako znamo da Rusija ima perspektivu, resurse, i da Amerika štampa dolare kao svetsko sredstvo plaćanja, onda ćete videti da je američka hegemonija mnogo manja nego što se govori. A kad onda analizirate vojni sektor, gde Rusija ima za nijansu veće nuklearno naoružanje od Amerike i da ima kvalitativno, hipersonično, supersonično i hipersonično naoružanje koje nema Amerika, onda ćete razumeti da prevlast Amerike je vrlo upitna i da se smanjuje. A kada dođe do zaokruživanja ovih teritorija iz Ukrajine i da Belorusija faktički teži Rusiji, vi ćete videti, a da je Amerika daleko, preko okeana, i za razliku od Rusije, gde je u Rusiji 80% stanovništva su Rusi. Svih ostalih 100 naroda je 20% ili 1/5. A u Americi je mešano i stalno se smanjuje i anglosaksonsko stanovništvo. Vidjet ćete da je Rusija perspektivnija zemlja i da od 3 svetska centra moći, Rusija i Kina, tešnje sarađuju kontra Amerike. Tako da stvari koje mi vidimo se menjaju i menjaju se na štetu Amerike. A upravo rat u Ukrajini će ubrzati taj proces. Dakle, pobeda Rusije, da se vratimo na vaše pitanje i završit ću za 2 rečenice, dakle, ja sam predviđao da će Rusija ne može da izgubi sukob, a uzet će te oblasti jugoistoka, povećat će svoju teritoriju i to stanovništvo je prorusko i ono se neće buniti kao što vidimo. Oni su dosta uplašeni, jer su 8 godina izloženi teroru i prilično su mirni. Ne znam da li me razumete, mene to podsjeća na stanovništvo Makedonije 1912. Tamo gde su ušla srpska vojska, oni su je prihvatili kao oslobodioce u odnosu na Turke. Gde je ušla grčka vojska, gde je ušla, dakle nije bilo otpora, ali to je bilo prilično pasivno. Mislim, nije bila, dakle, pozdravili su oslobađanje od Turaka, ali nisu imali tako snažan pro-bugarski, pro-grčki i pro-srpski identitet. Dakle, bili su prilično pasivni. Tako i ovaj deo u Ukrajini. Oni jesu pro-Rusi, ali niti se oni tako bune protiv Ukrajine, oni su jednostavno blagi, pasivni, ali će prihvataju pro-ruski identitet kada se uključe. Neće pružati otpor i još jedan faktor važan. Ukrajina je jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropi, kad je prihvatila ovo. I sad zamislite da ste običan Ukrajinac centralne Ukrajine. Vi živite u zemlji od Pacifika do Dunava. Imate 3 ili 4 puta veću penziju ili platu. Vaši preci su bili Rusi tamo. Zašto ćete se buniti? Alternativa vam je neka mala Ukrajina bez izlaza na more koja će biti prezadužena, ako je uopšte bude. Pokušavam da vam dočaram psihologiju tih ljudi. Dakle, jedan deo stanovništva Ukrajine su aktivni Rusi i prorusi, ali veliki deo Malorusa u centralnom delu su prilično pasivni. Dakle, oni imaju prorusku istoriju i sve, ali kod njih je i ta ukrajinska ideja vrlo tanka i vrlo površna.
Dakle, ne verujem da će oni pružati neki otpor i obrnuto. Ako bi ostali, dakle, radi se o stanovništvu prilično zbunjenom, a ova 8-godišnja antiruska histerija je samo na površini. Eto, to su moji neki, sem ove Galicije, oni su priznali papu, oni imaju malo drugčiji jezik i tu je manjina za Rusiju, ubedljivo manjina, možda vrlo mala manjina, ali u ovim centralnim delovima to je stanovništvo na koje se može oblikovati, na koje se može delovati, kao što na stanovništvo na Sardiniji je prihvatilo da živi u Italiji, ali ima neki identitet, ali se ne buni. Stanovništvo u Korzici je bilo milenijum pod Rimom, ali kako su postavili pod Francuskom, koji su isto Romani, oni to prihvataju, Napoleon je bio najveći vojskovođa, iako su oni i geografski i etnološki bliži Italijanima. Vi nemate na Korzici ozbiljne pobune protiv Francuske, kao što ni Sardiniji nemate neku borbu za identitet, kao što recimo ima u Baskiji, kao što ima u Kataloniji i tako dalje. Tako da je moje mišljenje da je taj ukrajinski identitet, to je jedna država koja je stvorena dekretom, koja nikada pre SSR-a nije postojala kao nezavisna država i da tu su vrlo mešani identiteti i da je jedna manjina apsolutno ruska, jedan veliki deo je proruski, jedan deo je neopredeljen, jedan deo je od njih prihvatio proukrajinski, jedan deo je antiruski, ali da tu čvrste celine nema, kao što su bili Hrvati u odnosu na Kraljevinu Jugoslaviju. Oni su ogromnom većinom vukli svoj identitet i nisu prihvatili ideju kralja Aleksandra iz 29. godine kada je zaveo diktaturu posle ubistva braće Radić, odnosno ovoga Radića i njegovog rođaka u Skupštini, da su jedan narod, Hrvati su pružili snažan otpor, odbili su da budu Jugosloveni i to je u krajnjoj liniji dovelo do nezavisne države Hrvatske, do NDH, zajedno sa fašizmom. Tako nešto ne postoji u Ukrajini. Dakle, to je jedan deo stanovništva, su apsolutno Rusi, naročito većina u Donjecku, Lugansk, Krim, u manjoj meri na ostalom jugoistoku. Jedan deo je proruski. Oni su prihvatili da su Ukrajinci vrlo je slično u Crnoj Gori. Znači, Crna Gora je bila srpska država, a danas, posle više decenija i titoizma i ovoga, ali ste videli preko litija, da ipak taj srpski identitet je ostao kod svih sem tamo na Cetinju i da oni recimo imaju užu identitet da su iz Crne Gore, ali da su prosrpskog identiteta ili srpskog. Tako mislim da je u Ukrajini i zato se to stanovništvo neće pružati. Tako da mislim da u Ruskoj, ja se trudim da govorim sporije, izvinjavam se sad, malo temperamentnije, pokušat ću sporije da govorim, ranije sam sporo govorio. Dakle, zato postoje različiti scenariji za ostatak Ukrajine. Da. Ono što je sigurno, ove 4 oblasti i Krim u punom sastavu, dakle i ovih mali delovi koje drže ukrajinske snage, će biti i ostati deo Rusije. Zaporožje, Hersonska, Donjecka i Luganska oblast. Donbas, da. Da. Sad, pitanje je sledeće. Dobro. Gde će se Rusija zaustaviti? Gde će biti nove granice? Zato što imam indicije da je predsjednik Savjeta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev, on u svojim tweetovima kaže mi idemo do Odese, Harkiv je naš, nije to Petrovsk. Da li je, a on je jako borben. On je zadužen. Da. Kao bivši proevropski, on je zadužen, ozbiljno. On je zadužen da daje ekstremne izjave. To budite sigurni. Dakle, on je zadužen, dakle, da biste razumeli, ja sam boravio 4 puta u Rusiji, nisam bio 6 godina.
ranije sam išao, 4 puta sam boravio, od 20 do mesec dana, to je, i onda sam obilazio velike gradove, naučne skupove, krstario sam Volgom i tako dalje, predavao na fakultetima i dosta sam upoznao evropski deo Rusije, centralni, Moskva, Nižni Novgorod, Položje, Kazanje, koji piše, odnosno Samara se sad zove, i tako, i to sam do Urala, taj deo. Jednostavno, Rusija je toliko velika država da je ona teritorijalno više od 50 puta veća od Ujedinjene Nemačke. Da bi ljudi razumeli da nikad manja Rusija, dakle Rusija bez istorijskih oblasti, carske Rusije, Estonija, Letonija, Litvanija, Gruzija, Jermenija, Ukrajina, Belorusija, Azerbejdžan, Kazahstan, Turkmenska, Tadžička, Kirgijska, Uzbekistan, 50 puta veća od Ujedinjene Nemačke. Da bi razumeli da što je 50 puta. To ne može da pojemi koliko je velika zemlja. Ja sam tamo dosta išao, to je neverovatno koliko je to velika zemlja. I u tako velikoj, i to bez ovih novih oblasti. A sad u tako velikoj zemlji postoji ipak politički vrh koji je centralizovan. Da bi se moglo vladati takvom zemljom? Ne može da se vlada, još ako ima opasnost od nuklearnog sukoba, mora da se donesu brzo odluke. Gde će se Rusija zaustaviti u Ukrajini? Tu postoji tim oko predsjednika države. Dakle, ne može jedan čovjek da vlada. Tu su čitavi timovi. Dakle, na vrhu zemlje postoje vrh vojni svih rodova vojske. Tu kao štab. Postoji vrh bezbedonosnog sektora, znači službe, vojna služba GRU, policijsko-civilna FSB i druge službe, i to je taj isto. Znači, vojni vrh, vojno bezbednost, odnosno policijski vrh službe, privredni vrh, privreda, velike korporacije od državnog značaja u mašinskom sektoru, mašinska industrija, vojna industrija, naftni sektor, gasni sektor, sav taj vrh je tu. Onda vrh nauke, to se zove Valdajski klub. Valdajski klub obuhvata najelitnije profesore univerziteta ekonomije i financija, zatim političkih nauka, tehničkih nauka, visokih tehnologija, dekane, rektore, najgenijalnije koji su okupljeni u Valdajskom klubu. I on se često sastaje i tu dolazi Putin isto. I onda diskutuju, imaju odnosno veliki skupovi, uvek nekoliko stotina njih ima, pišu se radovi i oko svih ovih tema. I to je takođe vrh zemlje. To je vrh zemlje, kao neki džinovski dvor. Dakle, nema jedan čovjek tu. Onda imate političku elitu, vodeće političke stranke. Najjače su Jedinstvena Rusija, koja je konglomerat više manjih, ali je ta dominantna vladajuća stranka. Onda imaju ti reformisani komunisti, gde je bio, odnosno Zjuganov, onda oko Žirinovskog, ta nacionalistička liberalno-demokratska partija, sad ima novi lider, onda ima Pravedna Rusija, to je jedna umerena grupacija, dakle, i to je sve taj vrh. I onda imate gubernatore, to su izabrani, imate dva doma, imate dom Duma, gde su izabrani poslanici u ime stranaka, ali ima donji dom federacije, gde sve ti 83 federalna okruga imaju svoje predstavnike. I takođe to vrh te oblasti koje imaju. One su različite, imaju respublike narodne, a onda postoje okruzi, teritorije, zavisno se od nacionalnog sastava i tako dalje. To je sve vrh države. Postoje jako bogati ljudi, koji su basnoslovno bogati, koji imaju isto uticaj, kao nekada feudalci na dvoru. Oligarski. To je Potanjin, pa onda i tako dalje. Sve to čini vrh zemlje.
postoji medijski magnati, direktori velikih informacionih kuća. Sve to predstavlja elitu. I ta elita živo fluktuira. I produkt te elite i čitavog naroda je predsednik Republike. Predsednik Republike nije kao u SAD-u, to je predsednički sistem, jedini u svetu, gde ne postoji predsednik vlade. I nema nikoga sem predsednika Republike. A iza njega su sivi centri moći. Porodice koje kontrolišu ogroman kapital i federalne rezerve, jer su Sjedinjene Države jedina država na svetu čija centralna banka nije državna, već privatna. To su ogromne porodice, Rockefelleri, Rothschildi, Warburzi, Majeri, Golden Mayer, onda ove Warburzi, koje faktički upravljaju zemljom, a predsednik je formalno izabran. U Rusiji nema predsednik baš takva ovlašćenja, jer postoji i stranke, ali ne u Americi dve, nego tu postoji više stranaka i one participiraju u parlamentu. I u ovom donjem domu, u kojem imaju uticaja i nacionalne manjine. Iako sam rekao da Rusa u Rusijskoj federaciji ima 80%, tačnije 79%. Svih ovih 100 naroda ima 21%. Ja sam boravio u mnogim oblastima, u najvećem delu federalnih jedinica. Etnički Rusi su većina. I vi imate, recimo, veliki broj republika u kojoj titularni narodi čine od 10 do 25% stanovništva. A Rusi čine 70-80%. Recimo, zove se Jakutija i ona je 3 miliona i 100, kao 10 zapadnih Evropa. Kao, dobro, nije sad 10, ali kao veća od zapadne Evrope. A titularni narod Jakuti su 1/3, a 2/3 su Rusi. Tako da, interesantno, slično je i u Karelijskoj, gde je Finaca i Karelici su Finci pravoslavni. Njih je 11% i Finaca 7%, znači 18%, a Rusa 82%. A to se zove Karelo-Finska, a u stvari Rusi. Imate mnogo takvih. Postoji samo nekoliko republika gde ima velika masa neruskog stanovništva. To su Tatarstan, Baškirija i ima nekoliko na Severnom Kavkazu. Ja sam bio 4 puta u Tatarstanu. On ima 5-6 miliona stanovnika, što je za ruske prilike mnogo, jer Rusija ima malo stanovnika, a velike teritorije. I međutim, 45% su Rusi, ostalo su muslimani. I imate u tom gradu koji ima više od miliona stanovnika, imate najveće džamije dve, ima stara, ima nova, koja uči na robnu kuću. Ja sam bio, imaju i crkve, ima tatarski deo grada, ima i ruski, ali oni su toliko izmešani da jedan deo Tatara izgledaju kao u filmovima Tatari, a jedan deo izgledaju kao Evropljani. Recimo, imate 5 miliona u unutrašnjem prstenu turkofonskih naroda koji su pre 500 godina primili pravoslavlje i koji izgledaju kao zapadno Evropljani. Recimo, ja sam bio 4 puta u Čeboksariju. To je glavni grad Čuvašije. Taj grad ima preko 600.000 stanovnika, znači nešto kao Skoplje otprilike. Oni svi izgledaju kao Nemci. Plavi, bela put, svetle oči. A turkofonski narod i pravoslavni. Tako da, ne znam da li me razumete, znači, tako da su Rusi zapravo, čak i ta statistika, recimo ima 2% Ukrajinaca, a oni se osjećaju kao Rusi, ima 1% Belorusa. I on ako živi u Vladivostoku, ovi njega ne razlikuju da li je Rus ili nije. Tako da, čak i u azijskom delu zemlje, Rusi su većina na jugu, uz Transsibirsku železnicu i na Pacifiku. I uz velike reke, Ob, Irtiš, Lena, Jenisej, Amur, i samo u tim bespućnjama severa Rusi su manjina. Ali to ne može da se ocepe. Dakle, čak i Tatarstan i Baškirija, koji imaju većinsko muslimansko stanovništvo, blago, 55 prema 45-60, razumete, su 1000 kilometara udaljeni od najbližeg suseda i ne mogu da se ocepe. Samo na Severnom Kavkazu postoji nekoliko malih republika veličine Makedonije, bez urede,
kao što su Čečenija, Ingušetija, Čerkeska, Kabaroidna i Dagestan, gde su muslimani većina i koji se graniče sa drugim državama. To je jedini deo Rusije koji je potencijalno separatistički. Ali to su relativno male teritorije okružene brojnim ruskim stanovništvom i uz velike planine Kavkaza koji imaju 5 i više hiljada nadmorske visine. Tako da, ovo sam morao da kažem da je kapacitet za separatizam u Rusiji veoma mali. I otuda Rusija, a Kazahstan, koji je 5 puta veći od Balkana, ima 2.700.000 kvadratnih kilometara, to je dole na jugu, više od 1/3 stanovništva i većinski prema Rusiji su Rusi. Rusi, Belorusi, Ukrajinci, Nemci, Poljaci koji su tu se stopili u evropedno stanovništvo i Kazahstan ima samo 16 miliona stanovnika, a taj severni deo koji je ogroman, kao nekoliko Balkana, je proruski i naslonjen na Rusiju. To sam morao da vam kažem, dakle, pre će biti da se Rusija širi na neke teritorije, nego da će išta da izgubi. A ona, kao takav i na vaš odgovor, nema odgovora. Jer ja mogu da dam samo 2-3 scenarija. Dakle, svaki scenario je da Rusija neće završiti rat dok rukovodstvo u Kijevu ne prihvati da to što ostane od Ukrajine, ako ostane, pošto imamo i druge scenarije, bude međunarodno obavezno da bude van NATO-a i van nuklearnog naoružanja. To je jedini ruski uslov i zato je došlo do rata. Kako oni to odbijaju? Setite se, za Donjeck, Lugansk. Sve više se uzima teritorija koja se pripajaju Rusiji i mi ne znamo kako će to izgledati. Trenutno, 4 ove teritorije u punom sastavu, dakle, sa Hersonom i Zaporožjem, dakle, koji moraju da budu deo Rusije. I da Kijev bude van, odnosno ostatak Ukrajine van NATO-a. Kako Kijev to neće da prihvati, rat se nastavlja i po meni povećavaće se još teritorija koja će se pripojiti Rusiji, ali Rusiji to nije cilj. Ovog trenutka da Kijev prekine rat, ovo bi ostalo tako. Ali kako je Kijev nepomirljiv, ja mislim da će to obnoviti carsku Rusiju i veliku Rusiju, tako da predviđam da je vrlo realno da još 4 većinski ruskojezične oblasti se pripoje Rusiji, a to su Harkovska, Dnjepropetrovska i ono što je za nas na Balkanu najvažnije, Nikolajevska i Odeska. A to znači da će sve do ušća Dunava u toj varijanti biti Rusija. Što znači da će i Pridnjestrovlje, koje se odcepilo od Moldavije, se spojiti i čak Gagauzija, to je jedna teritorija mala na jugu Moldavije, gde žive pravoslavni Turci. I oni su se odcepili, oni su proglasili, ako Moldavija hoće da se ujedini sa Rumunijom, oni će se pripojiti, odcepiti i pripojiti Rusiji. Bile su prekjuče, u Kišnjevu, u glavnom gradu Moldavije, velike demonstracije sa preko 30.000 učesnika Moldavaca koji su nosili obeležja pobede nad fašizmom 9. maja, na čelu sa dojučerašnjim, dakle do nedavno, Dodon, to je Moldavac koji je proruski opredeljen. Vi morate da znate suštinu problema u Moldaviji. Naime, kao što nije postojala Jugoslavija, nego su postojali Srbi, Hrvati, Slovenci i tako dalje. Rumunija nije postojala i postojali su 2 naroda. Vlasi, to je južni deo sa Bukureštom, i gore severni Jaši, to su Moldavci. S time da Moldavci žive i u carskoj Rusiji. A to je današnja Moldavija i još neke oblasti na jugu oko ove današnje Ukrajine. Moldavci u Rusiji carskoj. Gledajte, postojanje Rumunije je svetsko čudo. Naime, Rumuni su sa svih, odnosno Vlasi i Moldavci, sa svih strana okruženi Slovenima.
Rusima, uključujući Maloruse, Bugarima, Srbima. I oni su pravoslavni i njihovo pismo je ćirilica, a u jeziku ima mnogo slovenskih reči. I onda su oni uz pomoć Zapada odlučili da budu Romani. A Romani su Španci, Portugalci, Italijani i Francuzi. Se postavlja pitanje kako Moldavci i Vlasi, koji imaju mnogo sličnosti sa Slovenima, mogu da budu Romani. To je politička odluka. To je bila odluka da se razlikuju od drugih Slovena. I to je nastalo dekretom oko 1860. približno. Ali to nema veze sa logikom, jer Rimsko carstvo je postojalo mnogo vekova i njegov nukleus je Italija i deo Balkana, ali pre svega centralni deo sa Makedonijom i srpskim oblastima, Crnom Gorom, Srbijom, tu su bili Rimljani. Oni su vrlo kratko držali Dakiju i to samo 2 veka kao jednu vrstu protektorata i na kraju su je napustili. I sad, kako smo mi posle bili pod istočnim rimskim carstvom Vizantijom, još 1000 godina, mislim, mi smo bili pod Vizantijom. Kakva je logika da mi nismo Romeji, a da su, koji smo bili više od 1000 godina, pod Romenskim, da. Da, što pod Rimom, što pod istočnim rimskim carstvom, jer je Vizantija sebe do poslednjeg trenutka nazivala Romeji. A oni su Grci bili jezikom i kulturom, ali su bili Romeji. Tek posle je nastao pežorativni naziv Vizantija, ali oni sebe su zvali Romeji. I tako da je rumunska nacija na romanskom principu, gde su uzeli jezik francusko-italijanski, jedna konstrukcija. I oni su prešli dekretom na latinicu, to je njihova stvar, ali ja pokušavam da objasnim. Ali ovi Moldavci, koji žive u carskoj Rusiji, to nisu prihvatili. I oni su zadržali ćirilicu i dobar deo i slovenskih reči, a najveći deo je ruski paralelni jezik. Znači oni govore moldavski i ruski, koji nema tako ogromne razlike, i pišu ćirilicu. I šta se sad dešava? Kako je konstituisana rumunska nacija, ovi Moldavci, oni uopšte ne doživljavaju Vlahe kao svoje sunarodnike, već ljude iz Jašija, iz Moldavije. I to je jako komplikovana situacija, mnogo komplikovanija nego što se pokuša objasniti. I u Moldaviji više od 1/3 stanovništva nemaju veze sa Moldavcima, to su Rusi, Ukrajinci, ima i nešto malo Belorus, ali ima i Bugara, ima i pravoslavnih Turaka. I oni ne žele da imaju veze sa Rumunijom u Bukureštu. Znači, A sami Moldavci su podeljeni. I ova stranka sa Dodonom je proruska, a njegova supruga je Ruskinja. A ova sa Majom Sandu je prorumunska. I tu dolaze sukobi. Ali Tiraspolj je deo istočno, sad, još 2 rečenice pozavršavam, mnogo se zapetljavamo, ali sve je komplikovano. Kada je bila građanski rat u Rusiji, 1918. i 1922. Strane sile su intervenisale i uzele deo teritorija ruskih. Tako su Poljaci uzeli veliki deo zapadne Ukrajine, zapadne Belorusije. Istočno od Kerzonove linije, to je jezička, poljska i istočno-slovenska varijanta. Tako su Rumuni uzeli Moldaviju i Bukovinu, odnosno Besarabiju. I to carska Rusija, odnosno Sovjetska Rusija nikada nije priznala. Dakle, Sovjetska Rusija je priznala i dala nezavisnost Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Finskoj, ali nije htela ovo da prizna. I Bukurešt nikad nije dobio priznanje od Moskve za Besarabiju. I Rusi su onda, pre nego što su povratili Besarabiju, povratili su i 1940.
ultimatumom Bukureštu da mora da da to. Ako ne da, ući će sa vojskom. I Bukurešt je to dao. Mislim, to znamo. Formirao u Ukrajini, koja je formirana dekretom, ali kako je Galicija bila deo Poljske, formirana je od Malorusije i dodata je Novorusija, koja je čisto ruska. A to je prostor uz Crno i Azovsko more, koje nikakve veze sa Malorusima nema. Dakle, imaju tri krila ruskog naroda. Velikorusi, Belorusi, Malorusi, a bolševici su dodali i Novorosiju, a to je Odesa, ovo o čemu govorimo, i dekret. U okviru toga su jedan mali deo Ukrajine proglasili Moldaviju. I to se zove Tiraspoljska oblast. Oni su na taj način rekli, ovo je začetak Moldavije koju ćemo uzeti od Rumunije i vratiti nas. Ne znam da me razumete. Ali to nikakve veze sa Moldavijom nema i tu žive samo malo Rusi, od kojih jedan deo se osjeća Rusima, a ne znam da me razumete. I kada su 40. prisajedinili Besarabiju i Moldaviju, oni su joj poklonili ovaj deo Tiraspoljske oblasti. Ali su oduzeli deo uz more Moldavije i poklonili Odeskoj administrativnoj oblasti ili Ukrajini, koja je stvorena dekretom. I tako imamo zamešateljstvo da je Tiraspolj nema nikakve veze sa Moldavijom. I oni su se odcepili 92. 93. ratom od Moldavije. Ovo sam morao da ispričam mnogo dugo, mnogo teško da bi ljudi razumeli da je Moldavija podeljena na odcepljenu Tiraspoljsku oblast, to je onaj deo istočno od Dnjestra, koji su Rusi, koji nemaju veze čak ni sa ovim Moldavcima. I dole je ostala Gagauzija, formalno u sastavu Moldavije, ali kao autonomna republika pravoslavnih Turaka. Oni imaju proruski identitet i ne žele. Oni su doneli referendum da ako se Moldavija pripoji Rumuniji, oni se odcepljuju. Ovo sam morao da ispričam da biste razumeli koliko je komplikovana situacija. Tako da u Moldaviji od Moldavaca možda ima 60%. I oni su ili 65%. Oni su podeljeni na jedan veći deo koji su prorumunski, jedan deo je neutralan, jedan je deo i dan danas proruski. A svi Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Gagauzi, Bugari su protiv ujedinjenja sa Rumunijom. Plus Tiraspolje, plus Gagauzija. Ima čak i Grka jedan deo. I to sve komplikuje situaciju u Moldavi. Morao sam ovo da ispričam da bi ljudi razumeli koliko je, a i ti Moldavci koji su prorumunski, oni i dalje polaze da su Moldavci, a da su Rumuni, odnosno Moldavci, njihova braća prihvatila sintezu sa Vlasima i zato u Srbiji Vlasi isto ne priznaju Rumune. Oni se osjećaju Vlasima, ali se ne osjećaju Rumunima, a Rumuni su smeša Vlaha i Moldavaca. I ne znam da li me razumete. To kao kad je formirana Jugoslavija, pa Slovenci u Austriji, oni se smatraju Slovencima, ali ne Jugoslovenima. Tako da je rumunska nacija veoma diskutabilna i Bukurešt, ja sam učestvovao mnogo puta na naučnim skupovima, oni imaju neku neverovatnu ideju da svi Cincari, Agro-Rumuni, Vlasi na Balkanu su Rumuni. I sad oni prave neke knjige, da recimo na Cetinju postoji Vlaška crkva, ali to su Srbi Crnogorci. Znači, pa onda hrvatska politika proglašava Srbe u Hrvatskoj da su Vlasi. I dogovara, znači to su sve takvi geopolitički inženjeringi. Dakle, rumunska nacija nije do kraja zaokružena u odnosu na jedan deo Vlaha i na jedan deo Moldavaca. A pokušava da napravi veliko romanski aspekt da prisvoja čak i u Makedoniji jedan deo stanovništva
agro-Rumuna, Cincara, Vlaha, da su oni Rumuni. To je jedan inženjering jako komplikovan. Tako da postoje, Srbi imaju odlične odnose sa Rumunijom. I u Rumuniji ima poslovica da Rumunija od svih suseda ima samo 2 saveznika. To su Srbija i Crno more. I to je istina. Ali kada uđemo u ove stvari, vidimo vrlo čudne projekte. I onda ove atlantističke strukture i mondijalne guraju ideju da su Vlasi Rumuni i opterećuju srpsko-rumunske odnose kakvi realno ne postoje. Inače, da završim, da je kraljica jugoslovenska žena kralja Aleksandra bila rumunska princeza Marija i da su toliko dobri odnosi bili između Rumunije i Kraljevine Jugoslavije, da se Jugoslavija, da bi ispravila granicu, odrekla dela svoje teritorije koje je štrčao u Banatu ka Rumuniji i mi smo dali 2 puta više teritorije za korekciju granice, nego što smo dobili od Rumuna. Mislim, ne znam da li se razumelo. Granica je išla ovako i onda su oni tu i mi smo dali Srbije i Jugoslavije 2 puta više teritorije, ali su toliko dobri odnosi bili. Ja ne želim da kvarim odnose sa Rumunijom, ali sam morao da ispričam ovo što je jako komplikovano i ono što je suštinski problem između Srba i Rumuna. Ima samo jedan, realno problem. Rumuni su prihvatili američku podršku kontra Rusije. Dakle, Srbi vole Ruse, a Rumuni ne toliko. I to je suština problema. Preko te igre prema Rusiji, Rumuni ulaze u vrlo sumnjive saveze s Amerikom i NATO-om protiv Rusije i ja se plašim da će se ponoviti u Drugom svetskom ratu. Rumunija je odbila da učestvuje u napadu na Jugoslaviju i nije htela da uzme ni pedalje srpske teritorije, iako su Nemci nudili Banat. Ali je prihvatila rat sa SSR-om i mi znamo da je došlo do poraza kod Stalingrada, tamo gde su bile rumunske, italijanske, mađarske i hrvatsko-ustaške snage, Rusi su tu provalili i to je dovelo do opkoljavanja nemačke armije Paulusa. Rumunija je izgubila rat i izgubila je, ali su došle do prevrata. Čim su se primakle sovjetske trupe, oni su sami preno što su došle na teritoriju Rumunije, izvršile puč. Ja se plašim da mi ponovo imamo u Rumuniji jedno haotično stanje i da su američka politika bacila udicu, to je Moldavija i čak Tiraspolje, da oni to pokušaju da uzmu, međutim to ne može da prođe jer u samom Tiraspolju se nalaze jake ruske snage i stanovništvo, rekao sam za Gagauze, rekao sam ovo do ušća Dunava je prorusko stanovništvo u Ukrajini, u Odeskoj regiji, to je takozvani Budžak koji direktno izlazi na ušće Dunava i to se zove Izmail i Reni, 2 velike ruke, tako da kada se kaže Rusija na Dunav, to zapravo znači da će se čitav jugoistok ujediniti sa Rusijom. Ja sam ovde mnogo pričao, ali situacija je vrlo komplikovana i da zbog složenosti takve situacije postoje realne opcije da Rusija uzme čitav jugoistok i čak da uzme sve istočno od Dnjepra, dakle Sumi, Poltavsku i Černigovsku regiju, a postoji solucije da se uzme i Kijev. U ovom trenutku niko ne može pouzdano da vam kaže kako će se završiti ukrajinska kriza. Postoji opcija da Rusija prihvati prećutno, da 4 centralnoevropske države koji su lažni i neiskreni saveznici Kijeva, to su Poljska, Rumunija, Mađarska i Slovačka, uzmu deo teritorije Ukrajine. Zašto je pomenuo Macron ulazak nekih zapadnih snaga? One kad bi ušle tu, one ne bi mogle da pomognu mnogo protiv Rusije, nego bi pokušale da zaštite Galiciju od ove 4 zemlje. Tako da je ukrajinski rebus ogroman i moćan, mi to zovemo mađarska kockica, dakle, kao ona kockica, ona igračka, i ja mislim da mi smo svesni, kao i 43. ili 4. da će centralne sile izgubiti rat, ali da ne znamo kako će to izgledati. Tada se nije znalo kako će biti taj završetak, ali je sigurno iz ove perspektive da Rusija ne može da izgubi rat, da će uzeti jugoistok
i pokušati da natera ostatak Ukrajine da bude van NATO-a, ali kako će to izgledati u konačnom, to vam niko ne može reći. Dragan, hvala što беше гостин на овој интересен разговор. Се надевам во иднина пак ќе ни гостуваш на нашиот подкаст. Благодарам на сите вас што не слушавте во овој интересен разговор. До следното јавување, се надевам.